It's another Monday for me, and we're gonna hope enjoy this day because it's minors day. Lagay minors karong adlaw. But I hope we can make it through this day and hope makatanatag ducks. So let's get to it. Content. Sana all. Hi! Content. So guys, saan may oras ko? Musta itong tulog Okay lang ba? It's 37. So, ano yun ang routine niya guys? yes. It is super productive morning. Yes, okay. Pwede naman kaluto direk and Wala na may time. Kailangan na mag-prioritize. uy, wala ka kang ano. Kita tulo kay cereals man ta. Pero kita kay gatas lang. Gatas. Kawala. So, ang partner sa cereal sa Murume, kani. Oh, Abi ko na mga tanong. Guga ako ng isa ka baso. Sige, ingat. Future registered student nurse. God, akong pin. Asa mo ito nag-ibot akong pin? So, napilay siya sa laundry, guys. Grabe. Uy, katanga. Grabe ka. So, ang wax na ginagamit, jud kay grapes, kay tungod. Humot siya, tapos dili ko siya nga na makadry o buhok. So, if want niya mag-buy, it's not sponsored once again. Guys, sagang kay abala karong adlaw kanang buntaga. Daik da nasira kadali akong antipara tas misag dali ta kay basig malakan ta sa atong sir. Tapos ang pin binawag na missing so pangita pa na ako siya guys. Alright, let's go. Super late. I have to Hawal mo gapin ni Parang mag-ano lagi ako kung wala to ano.
Dili man. Sa ginaulat ni mo son. Kasi, So, what you gonna do now? Kaon sa kag-lunch? dili, niya na lang. Kaya, yatag sa kong igsuon, urgaw na, kutsara dito. So guys, kami ni Adinson and friends. Kinagulat mo sa among next class. Ano sa'yo next class mo sa oras? 11. With Sir Stoney. So, amo kay with Sir Viola, the best among the rest. 11, 10, pero wala pa man, so we're gonna wait. Mark D from sana wala na nun. New Aaron. Sana all. Sa klase ninyo? Computing. Sana all. Ay, dili pa niya. Isip, paraan naman. Tips mo na. I got the whole world in my hands. I got the whole. Welcome to our great Classroom. Let's go. Okay, for example, this one. Okay, so since we have all the characters niya. Okay, pwede rin mouse. This is hovering. If you move your mouse over or Kasayo. okay, so your hand is moving as a liner. So we have